Hello muntina nu le pa pi le pu le naw chule loi le pai te zo se na bon chawin kum tha chibe ka hin bo le ne he tuni ni khwa he sabat le Sunday chung changa pastor Pau go le nin amu dan a seidan le keima in kamu dan le ka pam dan ka seidan ho he ka hin ta la no men hi chi khala kha kiang sin na le kinil kal na le ali ding ki chuna gyalawa igam sungowa Christian kum zakhat lampi in zo ro to kilona pathin thu khan be le machal na iman cha diu zo hi kano men e pastor pa zong hagaw mita pathin mita hi in hetabang ki sei ho he ama in zong asia gelding kata san po in isei banga cho sandin apam dan le bible apan sa dan le sabanin apam dan le bible apan sa dani hoi chi zo hi ipiti ham ti ho hi ineta lang do kano be de avelin sei kileng hi chi mimar personal a ki musin le ki noisi na kha chang jaw po in ai la Christian sa khos kum zabi lampi in zot na wa hin pathin thua khan to na le machal na zo ila diu khala khat ikiza tu chi diu hi ti zong hi pakai mina ka tip num khat na che to in anangai pan taw ta vele video anave ngai lutum ta sopi ulanaw nabon chawin zanpha nikhopa ka ngai lut naw ka za naw ka hin phong doi tunin ni la pha chom cha avela ivet khom kit diwa ka hin ta langnom chu ipi ham itile phat masang zep laya sabat chungchang le Sunday chungchang video chom cha inasi mu chu avelin chom cha ka sei kit no min he azi chu ipi ham itile hichia kana se chun a hethim lo khatlani omjin hitabang chun bible chang mang cha in chule point khatlani hilchet da kapi kin no men he pathini la gaw in a ho ten la gaw le thut a ho ding ti chu John chapter 4 verse 24 akichi ta kiji he hi a chu pathin chu iti ni khole ho ding ham ti chu thupi a hi pon ama wang iti ho ding ham ti pa chu thupi e ani khu a pathin aboi pon pathin angai chat pen ta chu ama lagaw hi zia lagaw le thuta a I ho diu pa chu pathin ade iti pa chu ama sa pen ta igyal do diu kano min he to a pastor pa thu sei chui so kai taw win lai sei cho pathin jo lagaw hin a ho ten thuta le lagaw wa ho ding a hi che hi zai chun ipini khwa ho ding ham ti thu pi he poin ama wang iti ho ding ham zo thu pi he ti he che ka chu patia ngai tu lo wa la ki mang jeng the he o e chu iti ni khwa ho ding ham thu pi he poi hi ngi adi na khado me a hin la iti ho ding ham iti ai le thu ta ho cho ho ding hi ati cha ma ya chu hi chi thu ta chu pi ham ti hol do ngai ke tai ya chu John book som na sigi chang som na sigi che ve dai le pakai so in thu ta chu ki chin ta na hin sei do ta ni ya pa na thu hin amoi su thingin nang ma thu chu thu ta a hi anti ta ni ya chu pathin chu lagaw hin a ho ten thu ta le lagaw wa a ho ding a hi ki ti hi pathin cha te pathin ho ten pathin thu na sei bible a ki ji bang banga pathin ho ding ti na a hi ala tu na ban ana vekit ve Sunday ni azong pathin ho mo ai pun Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday any day ini khozo se pathin ho mo ai pu ni ban char ke law han Sunday ni azong pathin ho the hin Monday Tuesday Wednesday Saturday ni azong pathin ho the hi hinge adi mama jeng ne pathin ho ki ti hin ni khat thu hi point pathin ho ki ti lifetime a pathin ho ding hi chule hi che lifetime in kholung ke a pathin ho ding ho chun hi che thu ta cho pathin ho ding hi Bible mong cha pathin a ho ding o hi ti hi avela ka hin sei do nom khat che hi Old Testament context awang chun ichi ni sagi chan ni sabat ni kho chu pathinin phathe abu in ni kho thing holiday ya chu pathinin anako e amad na to zo si akona akichol nga ni cho hi ha iza tawin Old Testament a chun pathinin ni sagi ni hi phathe bo asu thinga achol nga ni holiday tia an sei cho hin amai ni gup sunga na ato ani sagi ni achol nga ni hi ti chu achu tia le pathin cha te chu pathin nung zui ding hi ovin pathin cha te jong pathin achol nga ni chu chol nga ding hi lo ham ti jong hi igyal do deu kano men e aje chu pakai pathin hi malaki bung thum chang gup na cha sein pathini ki khial lo pathin hi
e jon Old Testament na pathin jong chu tu New Testament na pathin jong chu he phathai abu jong chu tu ni chana jong phathai abu dan ding tina hi jeng nei ahin la New Testament phatte cha ivet na hi le hichi 10 commandment la you must keep the Sabbath holy hichi Sabbath ni ho chu na ni ding athinga na koi ding kiti hi New Testament hi hichi commandment hi khat vei cha ke mulo oi ta ne kidang ta he commandment som la chun adang da akimuin akiji ikinin repeat akibolin amawang Sabbath ni ho ni ding le athinga koi ding hi New Testament hi kimulo oi ne kidang ta khat he ne New Testament na hin remember the Sabbath day to keep it holy kiti hi word to word a muding om poeti chu hinge word to word a holding hi le kei te lo pathin dang nei hi in ti jong hi word to word a muding lo hi a hin la a principle chu a me hi chibang in chun kei cholnga ni khu athinga na ni ding a hi remember the Sabbath day to keep it holy ti word to word a holding le lo ding hi ai la a principle hi a men a hi vesana ding in New Testament na cholnga ni pakai so thi zawa ani ding dan ana saina chun pakai so kam chang ta hin Matthew 24 verse 20 nei khatwei simleu han chule na zam naw chu phalbi a hi lo le cholnga ni a hi lo na dingun tawun ati cho hi pakai kam chang hin itia hunglung ding thu sayam amai AD 31 athi hi ta in chule hi je AD 70 kuma thil hunglung ding Titus in Jerusalem a hin su se ding thu asai nei hi ya chi ve dai le New Testament na zong hin pakai so in kathi nong jang le cholnga ni hi athinga na ni diu a hi ti ana seina kam chang cho mu the a hi init diwa a sa jong hin tin chule hi chung chang hi pathenin ani kho athupi sa lo hi akilang e chule pathenin ani kho hi athupi sa lo jong hin tin kiti hi mihim ngai dan le mihima ku na lung su tu ai bo win hi aji chu Bible chu ve dai le hi chi Sabat ni kho hi kathupi sa tapoi ti kamchang kha jong akimut po na hi hinge Genesis lam chu veda Old Testament lam chu veda apoi modal athin dan alut dan chu ahin sei pe pe na hi ya chu tunia panin hi chi apoi mo tapoi tunia panin hi chi athing tapoi ati lo wa hi le chun hi ji chu thing pe pe hi jing pe pe ding ti na kha jong chu hi ya chu pathenin chaban ni kho hi apoi mo jong agyal lo hin tin ki to hi pathin le khabui pui mihim chi na le mihim ngai dana ama lung de ya ei ma lung de pathin holding de na a thu ki sei do ho a hi tabo win hi apai hichi video in sim na wa main Bible text in man chu sol cha bung som ni chang sagi ni Acts 20 verse 7 khatwe hin sim in kate sol cha bung som ni chang sagi chu in hapta ki patni kho masani changla he baldinga sol cha ho ahung ki kho pha non Paul azinga chi do ding aki go ji chun ama ho chu aki ho limpin khangkim gejin so ta thu ase je ati ne hichi Bible chang hi phatte cha ive na hi le hapta sunga ni kho masapen ati e ni kho masapen the first day akiti a hi le Sunday ti na hi ne first day akiti le Sunday ti chu kinil na be ni mi abang khat nen hichlaya seju ahung ki khop hi Sabat ni ko a ki khomowa hichi Sabat ni ko a ki khop chu chi pai pa ya ki khop na aso ji a chu Sunday ni a hi gal ka hi tin ase ji ne mitam ta in sorta te bung som ni chang sagin na hi ali Christian masaho en Sunday ni anamang oveti pansanan amang jiwin a hi ahin la hi che khanwei phatekai chan simo te ve sorta te bung som ni chang sagina chin hapta ki panni masanin chang hla he building in aki khomun a hi le Paul azinga chi ding aki gu zein ama ho chu aki holim pin khangkim gein so ta thu aseze changin na ka ki khop naw in dan chung nunga chu meiwa tam ta oma a hi ati ne hi chi hi vera hi le Ebola ki khomo ham Jisu Krista thodo ni alo pi a manding a hitai tia Sunday nia ki khom Halloween hi chia ki khom nil ha aki khom new hi nil ha a hi ti Bible in ki chin ta na sei nei e jo khang kim gein chole thau mai tam ta jang akimen pha nei a chu te ale pur te ho sorcha te bung som legit na bung som la se gi na chang ni lang chu ve da bung som legit na ho jong chu e da hi le pur te ho aki khop na hi sabat ni an hi zui nei
alhang pia sol cha te ho pul te oi sabat nia ne thu ne sei jiwa anaki khom jia Sunday ni ai lam anano khorzin na ananei ji oi hi che jang sabat hi ki khomowa tia cho tan lo hi la ki chai thailo hi la jingkala ki paro cho zan khang kim gya ki khomo ti na hi pu ne ki khop ki ti chun phat bi anein phat bi cho ki chai hun te ding hi hi a cho sabat ni ki khop chai wa Sunday nia hi pol achi ding ta zia cho tu lai ho pa hole pastor pa hong pat pat phat mo man sa po te vi jing Sunday ni kho kho hong wala chi ding hi ta zen tu zan jang ki khomo vu ki khomo te vi tia ki khop da aneo a hi bo vi nei hi cho velaw han mi tam ta in Sunday ni kho hi Jesus Christa thodo ni kho lo pia ki mangi sol cha te hon jang anamong atin ala tha ben sim ki do te vi ipizia ki khom yu vem a zinga pol a khul jin Sunday ni kho kho hong wale khulzin na chi ding ja ki khom hiu vem Jesus Christa thodo ni alo pi ja ki khom hiu vem ti hi khat ve kain sim ki ding ai chin hapta ki panni masanin changla he building in aki khom na hi le pool azinga chi ding aki gut ze in ati cho pool azinga chi ding aki gut ze in aki khom new Saturday phatia ki khomo zan cho mo om sa nom lo jewa chu Sunday ni le pool chi ding ta ja chu hitia he Saturday zan first day the Bible simle pathin kum sima chu nilhuma pat nilhuma hi ya chu Saturday zan ai ke khomawa jing ni kho hung wa Sunday ni khong ya chu pol kholjina che hi tai ti hi kitchen ta mu do the hi ya chu hi chi Bible chang hi sei zui ma sa hon jang Sunday nin tua imano wanga regular ta in ai lo le mandatory pakai su thodo ni hi tin amango ve tia pansa na kinai hi Bible twil to akito po na hi Bible a cha apan sa ji akipan sa ji wangin hi chi Bible changin asai pen chu azinga pul achi ding ji wa chu ki khom a hiu ve ti ki che ta mu the kha che he chule Israel te phat sim dung zu ya hi sabat ni kho a nisa alhuma chu Sunday ki panai ta ne Saturday ni kho a nisa alhum lum le Sunday ki pan hi ne Roman te phat sim dung zu ya wang chu midnight to midnight he zan khang kim ma pat zan khang kim ge ama wang Israel te phat sim dung zu ya chu nisa alhum lum le ni kho tha ki pan he Israel te phat sima chu nilhuma pat nilhum Rom te phat sima chu zan baro pat zan baro ati nei hinge Rom te phat sim dana wang chun zan baro khang kim ma pat khang kim cha nei ama wang Israel te phat sim ati pen hi hung di thei ding hina Bible hi anei pai pathin hi in ejun Israel te phat sim hilovin pathin phat sim dana wang chu nilha apat nilha chan hi zoding a hi Israel te phat sim wang hi po in pathinin phat asim dan wang chu nilha akona nilha a hi ti hi ka sai no mi nei sei zuite aki khop naw hi ivet na hi le ama hoi Sunday cha cha in ki khom povin sabat cha cha in ki khom povin hi Bible verse tua kan sim ding event al every day ni sin ataw khomut ke khom jiveti pa chu akimo ne he chi Bible chang joila ki muamiti le sol cha bungni chang som lilegu Acts 2:46 chule ni sin lungkhat ta in ho ina gunchu ta in a de jingun intina changla asem ke un ki pa le lungkhat se pun an ane jivni hichi Bible changa kona ila do no pen ta uchu ni si ati ni tinin every day ai ke khom jing jing hi be hichila ya ani sia ki khopa hui ni sia sabat manding a hi lawal ani sia Sunday manding tina tu ai po dei a hin la pathin cha te chu ni sia ni lhuma ki khop no ma phari pi zol a pha hi chi chu isu ima boina ima cha om po na hi a hin la tu ni khwai sei do no mo chu pathin cha te en pathinin nisagi nigup sunga na na to ding nisagi lhin ni wang chol nga ni athinga na manding a hi atila ya he che ipini hi zong la ipi khoding ham tia pathin thu kalna a pathini nisagi ni chol nga ni atila ya mi hem te en thodo ni nimasani iti te te pathin thu noi mang ding e good over mi him thu pile e ma ngai dan dop sang di good pa he aphamol he zeng in a he ti pa he isai do no mo ve da he Vesana dingin leng sol ho bang jo pathin in gal kuna asolen jon amalang mi te bon cha nen tha ding akyal ngoi abong chal bon che kaya khachang hin hun hoi lo ding a hi ati lain so leng pa cho che in agag leng pa hingin hin kain chule bong chal a hoi lai lai ho cho a hin kain pathin ki pa ta po na hi
ai la hi cha sol alung pura cho galai zo sa pa pathin amai gilgala mai cham sim na ding atin alung gyal cho hoi le jing nei ahin la samuel na dom bona chun pathin hi asai nga ya ki pa ai bo vin hi pumgo thil to pathin ki pa poi ti samuel in sol ana dom but na akimo nei hi che bong chun tu ni khwa jong pathin in sim ti la pana chol nga ni ana phu do hi sim tha a jong bol ke ding hin chiki le new testament na in jo bible a jang sim tawin pakai so ama ta in ka thi nung jong le chol nga ni the su ke lo diu dan tia matthew bung som ni la li chang som ne in hil nung over o ipi te ham te ikimu mo sa te te over hit banga bible cha hung ki sei ho pathin le khabu na si do hi pathin chol nga ni thaimang na ding le su nim na ding a iman cha paw hi a khol he zing ni ye chun tu ne pateke cha kumtha 2026 ai to kilona iki kholova kapakai pa thua ka chon hina ahi lowa le keima lungde ya sol banga pathin hoding ka gon ham ahi lowa le pathin sei banga pathin ho ka him ti ye bon chaw ai ki khol che din pakai min ka him tim ki ni le ne tun achai na in point hal ni ka sei do no min number 1 bible in on the first day at in sabat ni atipon sabat ni akun in sunday ni agal kai atipon bible hin kitche ta in on the first day at it chi pa chu number 1 hai ani chan na zan ai israel te phat sim dung zu ya chu sabat ni chu nisa aluma chu ki cha e ta ni hi sor chate bung som ni chang se na chu sabat ni ki cha ya saturday zan chu bible sim le pathin sima chu chu ni khumas sani ai ibola ki khomo ham jisu krista thodo ni alopi a manding a hitai tia sunday nia ki khom hilovin azing ni kho sunday ni kho ahung wale pul khurjina po doding a hita je he wana a anane oveti hi khurjin nupna anane oveti hi ki chinta to sorchate bung som ni changsegi nai mu the sunday pathin ni khu ai lo le lord's day tia a hedu chini khoma sa pen chu hi di ata ne jisu krista thodo ni kho hi first day of the week pathin ni kho ati ne ala bible in kan ni kho ati chu veda hi le isaiah bung som nga le git na chang som la thum nang man chol nga ni kho na kyang phang na tu tanga ke ma ni thieng nya da lung dei na bol da a chol nga ni kho chu ki pa ni kho a hi na tia pakai chol du ni kho chu ati chu ya chu tu lai mi tam ta in pathin ni kho hi sunday ni a hi ati in bible nei pa pathin in wang chun keima ni kho nya ati hi chol nga ni saturday sabat asaina a hi jing ke na hi ya chu pakai ni kho iti paw hi pathin ni iti paw hi sunday hi thailo hi le hi bible mun tam pia hi chi sabat saturday ni kho hi bible nei pa athu nei pa pathin chun kan ni kho ati jing ke hi number 3 sabat ni ding hi new testament hin commandment kiti avel akimu po ne ya bulanga ka sei banga chu ani ko hi pathin athupi sa lo jong hin tin chule pathinin thilgun to gon ane ji a hi bang commandment jong api lo hin ti yong chu se do no man hi sabat ni ding hin new testament kiti commandment avel ne ki mo po ete ai la ki panala bible changa chen sim do tawin matthew 24 verse 20 na jun pakai so cross a hong thi pa ama ta ngai he che chornga ni a azam diu chu anup lo wa hi le chornga ni aman diu asai zui te in he che ni kho cho ni danga za ta le thing ta ana koi bango wa chu a koi diu a dei dan hi mu do the hi chule pathinin ani kho hi athu pi sa lo zong hin tin ki ti hi mihim ngai dan le mihima ku na lung su tu ai bo wi nei azi chu bible chu vedai le hi chi sabat ni kho hi kathupi sa tapoi ti kamchang kha jong akimun to po nei hinge genesis lam chu veda old testament lam chu veda apoi modal athin dan alut dan chu ahin sei pe nei ya chu tunia panin hi chi apoi mo ta poi tunia panin hi chi athing ta poi ati lo wa hi le chun hi chi chu thing pe hi jing pe ding ti na kha jong chu hi ya chu pathinin chaban ni kho hi apoi mo jong agyal lo hin tin ki toi pathin le khabui poi mihim chi na le mihim ngai dana ama lung de ya ei ma lung de pathin holding de na a thu ki sei do ho a hi ta bo win he chule disciples never objected sabat nor promote sunday sei zui hoin sabat jong chu adem povin adi poi jong ati povin chule
Sunday holding ti yong asedi povin hi achu seju ho chu ani khu ana boy povin I macha ama ho chungahin Sunday adi poi sabat adi poi Sunday adi tin I macha kinil kalna bautam na bol povin yong chu kimu ni Yenge seju ho chu Sunday ni khwa holding ti thupi khat cha jang abol povin ama ho ngel jang chu hedi chun ana boy pu ni aze chu am ho in pathinin ana phu do chol nga ni khu hi athinga anit diwa agyal do jingjingo khajang chu a hi chule Hebrew bungli changko na lang chu vedai le pathin mi tia ding in chol nga ni khwa ki chol nga na aum na lai jinge ti jong a ki sei na hi chule sei ma bang win sor cha te le khabu bung som la thum som la gup som la gi som la sagi hoi vedai le pol te ho chol nga nya anagi khom jing a hiu win a hi ani kho thupi ai pon I ho pau pathian zo thupi ti hoi sei do no mo hi point joy le zegin ani kho thu pi hi pun I ho pau pathin cho poi mo hi hinge adi na ngai je hinge adi ta ngai je ya chu I ho pau pathin a poi mo a thu pi je a chu pathin pa thu sa banga cho holding a hi sabat ni ti hi ama thu sa hin Sunday ni ki ti hi mi him te chinale thip na rom te tha na ko na ki mang a hi bo win hi e chun tu nya koi zo thu pi na sa em sabat simpa chu thupi na sam saban nya hung chol nga phathe himbo jingding pa na ho chu thupi na saham ahi lo wale Sunday Roman Catholic te in ahin phu do chi Roman Catholic zo chu thupi na saham a sei ingai na pa chu thupi ki sa zo ahi ti zong he deu ka no me nei Sunday ni a pathin ho hi mi akim khanin Rome te pat do hi Rome te Emperor Constantine kitipa ahung pen tha pa na chu aman hi Sunday worship hi ahin pu do hi ti tamta in asesin amawang hi chu ahi pu ni Sunday ni kho he Roman Catholic a him pu do hi pu in Bible a ki mu a hi ati na hi aile Sunday he Roman Catholic ten a hin pu do dan hi source tam ta min tun jong video khat an veu ta vi hi chi video Catholic mi pa na sei na hin Bible sunga Sunday manding hi tai ti namwa hi le dollar sang khar offer ka bole da hi ati le ala tunia Bible a Sunday manding o me ti wa hi le Catholic koma dollar sang khar claim i bol de hi ei la hi chia sei nia panin tu ni chanin koi man claim a bol nai pu nei hi chu ni pi phat chin ham Bible a hin Sunday manding ki ti hi sorcha ma sa hole ali Christianity ho koi man a bol pun Bible a jang akimu poi ti phat chit na hi ala a video cho chom khat an veu te ve I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. Tua video cho ngai tawin a chomlam tain hin seileng a velin $1,000 offer ka bole na hi Bible ko na Sunday ni khu thing manding hi tina na headwa le $1,000 ka pi ding na hi Bible awang chun chol nga ni khu thing ta na ni ding in gyal do jing in ati na hi ama wang Catholic Church chun no kanom po we keimon kathanai na tawwa sabat thing tho na hi Sunday nia ka khialo hita in chule van noi le sin gam changkang ho zo sin jong ke ho thungai na le ke ho zana in Sunday ni khun akichol du tawin kanoi akun tawi ti an hi achomlam thei pe na kain le o abana na vekiru te ve The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893.
ตัวใส่จอยและแคทอลิกหอนกุมสังขัดมาสังโปรเตสแตนต์ดินดอกมาสกาปัดเฮเจสบัดเทียงเท่านะฮีสันเดียกะเขียลอไอตายอตินะฮี Question: Which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. ยาจอมหัวสังหังสันตาทุดอนากิสิโมวาหอยจิเป็นจูจอลงานิโคฮัมปะทินนิโคฮัมอติลายวาสบัดนี้สตอร์ดีนิจูจอลงานิโคปะทินนิโคเฮอตินอันนี้นาคุยสนดอกเกจอยเลเอเลอีโบไลฮอนสบัดเคลาซันดีมโนตามตินทุดอนาซิโมวินอมอนาดอมบนนาวาจุดอซิจูเอฮออินแคทอลิกินอัทนัยนาตาเฮเฮเจสบัดเทียงทนฮอโซเซเฮซันดีเนียLaodicea khompi AD 336 acho ki khial a hitai ti in statement phlang phung ta seu khat choi hi ya cho sabat khiala sunday ki mang hitai ti hi tulai protestant te hon Jesus Christa thodo na alo pzi hi ti thu hin hi chi ele a thim ki chan na le ele a di ki chan na i sei thu hin bible awang chun Jesus Christa thodo ni kholo pzi sunday manding thu pi khat changwa om po in sunday manding thu pi ki ti Roman Catholic to people wakim wahiti he had the economy he. Question: Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, Remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. To video hakuna chuki che tani motawin izanin seithi motovin izanin Sunday ni Bible a ome romte paddo a hipoi Jesus Christa thodo ni lopi nya ki mang hetin thim ki chano tevin ha sain sei thim zong law han Bible a mo hipoin bishop pa in zong ki che ten ale khabu ho hin sim do tai ni chu sim thuipun amo le khabu a hin sim do ho amo na to ho hin sei phung hi e chun tunia Sunday ki mang hi Roman Catholic te phudo ai poi tiu wa le dollar sang khat ma emu deu hi mai tan te hi chui mu thailo wa hi le i kam vai sei wang wa hi nge hi chi hi mi pi lhap chat veina ki mang hi bovin rom te phudo hi ti wang hi ki chi ta mu thai cho hi Sunday sabat thu ai pon pathian ke tu ke cha Jesus Christa i hu hing pul eleng pai ke san wa di ta pathian ho diu pa cho athu pi pen ti sei do no me video a chaina dingen hi nge pathin Jesus Christa nang le ke chon sina ko na hung hu do hi in
เฮจุนตุเนียไบเบิลโลซันเดนิขวาปะทีนิเฮานาไลดิวหัมอะฮีลาวาลอติลบุลาปัดจอลงานิโคพัทเทนบ่อันสุทิงอามาจังอันจอลงาอามีเตโซเสียงจอลงานะดิงอันปีครอสาอธิโซนุงาจงเยรูซาเล็มเต็มเปอร์ฮงกิสุเสียดิงโกนาจงเฮจี AD 70 เอาลงดิงทูนะไซนาจังจุนนะจามนะดิวนิโคจูจอลงานี่อะฮีโลและพัลบีอะฮีโลนะดิงตาววินเตอินิไบหาเปาจอลงาเนียโจปะทีนิเฮาดิวหัมอะฮีโลวาลรุมเตซิมทูนิโคสันเดียปะทินเฮาตาวตุเวเตียหินพูดอนิโคโซฮิปะทินิเฮาดิวหัมกิเดลันนะฮีนังเลกยาฮีอินเอจุนSunday mangho pansana hitabang cho hi in chule Saturday mangho pansana hi Bible ko na Jesus Christa kam chang hi ti jong hi mu chet na cho hi e jun pathinin athuin ngai ho zo se tunin ikidei hlan theinaw hi ama lamding le aphalam dingin mango tawin pathinin adei pi pen chu ama thu sei ngaya ama ho hi a hi ti isumil lo deu kanomen e angai ho zo se pathinin phatheina ibo hanlang he thim theina china jang ei pitaw han